ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعد ووزرائه الكاملين في عهد، خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic of today's sermon is the ideal personality of the Muslims. Hvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova. Donosimo salavat i salam na Allahovog miljenika i posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Donosimo salavat i salam na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one koji slijede put istine do sudnjega dana. Draga braćo, danas ćemo govoriti o idealnoj ličnosti jednog vjernika, jednog muslimana, kakav musliman treba da bude. Naime, idealan muslimanski karakter, poseban i uravnotežen, jeste onaj koji je u skladu sa Kur'an i Kerimom i sa sunnetom poslanika alejhi salatu vesselam. Musliman vjernik slijedi učenje Allahove dželešanuhu knjige Kur'an i Kerima i na primjerima poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam u svim djelima, odnosima i situacijama započinje svoju vezu sa svojim gospodarom, sa samim sobom, sa svojom porodicom i sa svim ostalim ljudima oko sebe. Pa upravo iz ovoga i možemo izvesti karakteristike ili odlike jednog muslimana, a to jeste njegov odnos prema Allahu dželešanuhu, njegov odnos prema samom sebi, odnosno prema svome tijelu i prema svojoj duši, njegov odnos prema svojoj porodici, a u sklopu toga, dakle, prema svojoj ženi, prema svojoj djeci, zatim njegov odnos prema njegovoj rodbini, njegov odnos prema svim drugim ljudima oko njega i društvenoj zajednici. Jedna od najvažnijih karakteristika idealnog muslimana jeste upravo ono što rekosmo, njegovo duboko uvjerenje i vjerovanje u stvoritelja subhanahu wa ta'ala, u uzvišenog Allaha dželešanuhu. Dakle, treba da postoji uvjerenje kod vjernika da sve ono što se događa i zbiva na zemlji i na nebesima i sve ono što zadesi jednog muslimana, vjernika, da se sve to događa i odvija sa Allahovom voljom i sa Allahovim određenjem.
Musliman stoga mora da bude u stalnoj vezi sa svojim gospodarem, da ga stalno spominje i da se oslanja na Allaha dželle šanuhu. Musliman osjeća u dubini svoje duše, dakle u jednom od segmenata njegove ličnosti, a musliman, dakle čovjek je stvoren od duše i tijela, pa musliman u dubini svoje duše osjeća da je on u stalnoj potrebi da bude u vezi sa Allahom dželle šanuhu i on nema drugog izbora u svom životu osim da bude pokoran onome koji ga je stvorio. Upravo ovakvi postupci će voditi jednog vjernika muslimana da bude pravedan i pošten u svim svojim djelima koje obavlja kako u svom javnom, tako i privatnom dijelu aktivnosti. Musliman prepoznaje znakove neograničenosti Allahove subhanahu wa ta'ala svemoći u svemiru. Pa uzvišeni Allah u suri Ali Imran, u ajetu kojeg smo proučili u arapskom dijelu hudbe, kaže: u stvaranju nebesa i zemlje i u izmjeni dana i noći zaista znamenja su za razumom obdarene, za one koji i stojeći i ležeći i sjedeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju. Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Druga karakteristika ili drugi element kod čovjeka, muslimana, vjernika jeste njegov odnos prema samom sebi, dakle njegov odnos prema njegovom tijelu i njegovoj duši. Musliman treba da vodi brigu o svom tjelesnom zdravlju, o svom fizičkom izgledu, o svojim intelektualnim i duhovnim potrebama. Musliman treba da bude aktivan i da vodi računa o svome izgledu. Musliman ne bi smio ni da jede prekomjerno, ni da pije prekomjerno. Jer Allah dželle šanuhu je u svemu odredio granice. Kaže uzvišeni u suri Al-A'raf u 31. ajetu: i jedite i pijte, samo ne pretjerujte. Evo dakle, Allah dželle šanuhu u ovom ajetu nam upravo govori kako treba da se ponašamo prema svome tijelu. Dakle, da mora da imamo granice u svemu što radimo. I u onom svome radu koji iziskuje fizičku snagu, a i u onome svome odnosu prema tijelu, dakle, kada unosimo u organizam određenu količinu hrane i tečnosti, mora da znamo granice. Jer kaže Allah dželle šanuhu ne voli one koji pretjeruju. Završen ajet. Također, na ovaj segment posebne pažnje prema svome tijelu i duši i poslanik alejhi selam daje naglasak pa kaže da je čišćenje i redovno kupanje upravo higijene, jer održavanje higijene ličnosti muslimana od posebnog značaja. Zato nije čudo što musliman jeste takav kakav jest, što svoju odjeću, što svoj izgled i sve to čini u skladu sa islamskim idealom umjerenosti, izbjegava pretjeranost, izbjegava nemarnost i izbjegava krajnost. Uzvišeni dalje nastavlja pa kaže u 32. ajetu sure El-Araf, kaže: reci, ko je zabranio Allahove ukrase, ko je on za robove svoje stvorio i ukusna im jela dao. Reci, ona su za vjernike na ovome svijetu, a na onome svijetu su samo za njih. Eto tako mi prodorno izlažemo dokaze ljudima koji vjeruju. Što se tiče intelektualne, da kažemo, njege, dakle svoga psihičkog momenta, mentalnog momenta muslimana, pojedinca,
Musliman treba da brine za svoj dakle za svoju pamet, koristeći je u najsvrsishodnije, kako da kažemo, svrhe, onako kako će je najbolje iskoristiti. Musliman je odgovoran za sticanje svoga znanja, i svjetovnog i vjerskog ili duhovnog, kako kažemo, tako da musliman sticanjem svoga znanja on razumije i shvata prirodu i suštinu stvari. Kaže uzvišeni Allah u suri Taha: Gospodaru moj, ti meni znanje moje proširi. Također musliman ne smije da zaboravi da je čovjek satkan iz dva dijela, kao što smo rekli, a to je duša i tijelo, i da posjeduje upravo dušu kao jedan blaži segment njegovog elementa, upravo jer duša i osjeća čežnju za nekim posebnim stvarima za kojima musliman čezni, za stvarima koje će ga uzdignuti iznad materijalnog ovoga života kojeg živi. Dalje, vjernik treba da izgradi i da ima poseban odnos, kako rekosmo, prema svojim roditeljima. To je treća karakteristika vjernika. Vjernik je primjer iskrenog poštovanja svojih roditelja, treba da ih tretira sa posebnom ljubaznošću i poštovanjem i da im izražava duboku zahvalnost za sve ono što su učinili za njega. Vjernik treba da prizna roditeljima njihov status i da zna svoje obaveze prema njima. Allah dželešanuhu u suri Nisa u 36. ajetu kaže: I Allahu se klanjajte i nikoga njemu ravnim ne smatrajte, a roditeljima svojim dobročinstvo činite. Sljedeća karakteristika vjernika je njegov odnos prema supruzi i prema njegovoj djeci. Musliman treba da bude dobar primjer, ljubazan i pun poštovanja prema svojoj supruzi. Treba da duboko razumije duh i psihu žene, te ispunjava svoje obaveze i dužnosti prema njoj koje mu Allah dželešanuhu nalaže. Musliman prema svojoj djeci kao razumni roditelj mora da ima odgovornost, treba da im pokaže ljubav i milost, treba da je odgovoran za svoje dijete i za sve što može da utiče na njihov islamski razvoj, te je dužan da im da odgovarajuće obrazovanje, da bi oni sutra postali aktivni i konstruktivni elementi u svome djelovanju u društvu i u zajednici. Musliman treba da ima odnos prema rodbini na taj način da održava vezu sa svojim srodnicima, te da zna svoje obaveze prema njima. I on treba da razumije da je veoma visoki status rodbine u islamu. Musliman prema komšiji treba da pokaže lijep tretman i osjećanje prema njemu. Nikoga ne treba maltretirati niti okretati glavu, pa čak i onda kada mu komšija čini loše. Treba svojim primjerom pokazati vrijednost svoje ličnosti. Odnos muslimana u društvenim odnosima općenito treba da bude satkan na sljedećim principima. Musliman treba da bude vaspitan, ne treba da zavidi drugom muslimanu, treba da ispunjava svoje obaveze, da ispunjava svoja obećanja koja je preuzeo na sebe i da bude strpljiv u svemu što radi. Kada mu se nešto povjeri, on treba da to sačuva, treba da bude skroman i da se ne oholi. Treba da poštuje starije i da se druži sa najboljim ljudima. Treba da pokuša, ako može, da iskoristi svoj uticaj, da izmiri zavađene i da poziva druge ljude mudro u islam. Musliman također treba da bude pravedan u presudama, treba da bude velikodušan
i da ne traži zauzvrat od drugih ništa na učinjeno dobro. Treba da olakša i ublažava teret dužniku. Evo ovo su ukratko karakteristike vjernika muslimana koje bi trebali i mi, draga braćo, da posjedujemo barem u onolikoj mjeri koliko možemo da se uklopimo u ovom današnjem vaktu, u ovom vremenu u kojem živimo, u vremenu ahiri zamana. Pa molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da se koristimo ovim karakteristikama, ovim hadisima, ovim ajetima Allaha dželešanu kojima nas upravo upozorava na ove naše karakteristike. Molim uzvišenog da bude uvijek na pomoći onima koji su u stanju potrebe, da nam oprosti naše grijehe i da nas uvede u džennet Firdeus. Amin. Ja rabbil alemin. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah. The brothers, the ideal Muslim character is distinct and balanced. A Muslim is the embodiment of the teachings of the Quran and the Sunnah. In all affairs, relations and situations, starting with his relationship with his Lord, his own self, his family, and the people around him. One of the most distinction features of the ideal Muslim is his deep faith in Allah subhanahu wa ta'ala and his conviction that whatever happens in the universe and whatever befalls him only happens through the will and the decree of Allah. The Muslim is closely connected to Allah subhanahu wa ta'ala, constantly remembers him, puts his trust in him and is obedient towards him. His belief and worship are based on the Quran and the authentic Sunnah from Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Muslim is alert and open-minded to the magnificence of Allah subhanahu wa ta'ala. He knows that it is Allah who is in control of the affairs of the universe and of mankind, and Allah knows all and witnesses every secret. A Muslim feels in the depths of this soul that he is constant need of the help and support of Allah subhanahu wa ta'ala, no matter how much he may think he can do for himself. He has no choice in his life but to submit to the will of Allah, worship him, strive towards the right path, and do good deeds. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ali Imran says, "Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding, who remember Allah while standing or sitting or lying on their sides and give thought to the creation of the heavens and the earth, saying, Our Lord, you did not create this aimlessly. Exalted are you above such a thing, then protect us from the punishment of the fire." His attitude towards his body, mind and soul. The Muslim pays due attention to his body's physical, intellectual and spiritual needs. He takes good care of his body, promoting its good health and strength. He is active, doesn't eat in excess, but he eats enough to maintain his health and energy. He understands that a strong believer is more loved by Allah than a weak believer. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Araf, "Eat and drink, but waste not by excess, for Allah loves not the wasters." The Muslim also keeps his body and clothes very clean. The Prophet sallallahu alaihi wasallam placed a great emphasis on cleanliness and bathing.
Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Araf, say, who has forbidden the adornment of Allah subhanahu wa ta'ala, which He has produced for His servants and the good things of provision. Say, they are for those who believe during the worldly life, exclusively for them on the day of resurrection. As for his intellectual care, the Muslim takes care of his mind by pursuing beneficial knowledge. He is responsible to seek knowledge, so he may understand the nature and the essence of things. The Muslim does not forget that man is not only composed of a body and a mind, but that he also possesses a soul and a spirit, and feels a longing for higher things that make him rise above this materialistic life. Therefore, the Muslim pays as much attention to his spiritual development as to his physical and intellectual development. His attitude towards his parents. The Muslim is an example of sincere filial piety. He treats them with kindness and respect, infinite compassion. He recognizes their status and knows his duties towards them. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisa, and serve Allah, ascribe nothing as partner unto Him, show kindness unto parents. And with his wife, the Muslim exemplifies good and kind treatment, intelligent handling, deep understanding of the nature and psychology of women, and proper fulfillment of his responsibilities and duties. With his children, the Muslim is a parent who understands his great responsibility towards them, which is, as well as flooding them with love and compassion, to pay attention to anything that may influence their Islamic development and give them proper education so that they become active and constructive elements in society. With his neighbors, the Muslim need illustrates good treatments and considerations of others' feelings and sensitivities. He puts up with misstatement and turns a blind eye to his neighbor's faults while taking care not to commit and such errors himself. In his social relationship with all people, the Muslim is well-mannered, civil and noble. The Muslim does not envy others. He fulfills his promises. He has the attitude of shyness. He is cheerful. He is not pushy. He is patient. He is shy and modest. He avoids foul speech and suspicion. He is modest and never arrogant. He respects his elders. He calls others people to Islam with wisdom and beautiful preaching. He returns favors and is grateful for them. We pray Allah subhanahu wa ta'ala to strengthen us on the path of Islam, to help us keep the light of Islam, and to help all disadvantaged Muslims and gives them freedom soon. يقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.
الحمد لله حمدا الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تعظيما لنبي وتكريما لفخامة شأن شرف صفي. فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دعانا للإيمان وهدانا بالقرآن وأجاب دعوة بالفضل والإحسان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا وفيقنا إلى الحق إلى الطريق المستقيم. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم